Billy Clark at BP, Pinya Birta ang tonpen Arjui Tham. Ada porphainer ke pen kalitang rusem sonsing ingti langkung teron habi lapen khorsing terang amo hora kengri kachikimo pen jaimek pangcheng ponsi India det bialama KACCM mate MLA Dr. Tuliram Ronghang rideng pensi ingturpon wo signifying korage thomar ni ke just met karbiang long karbiara ratum ning karong aranilo lasiko son pensi karbiatum district council kelongma masapso phurki malam kachini japhan iphi chiroisina Kidamtang 1940 ningkan India ta independent long lelang. Bonta Assam Governor Robert Reid Manjadung Mohendi Juanang ki humri agud Kalitang Samson Singing tilapen alangli arisang ho atumpen mikir mati karbia khaya phanta district ki piji aphan pinpura lopajir dundo. Bangsopi 1946 aningkan Kalitang Samson Singing ti Song Be Raidang inti Sarsing Teron Habi Khorsing Terang lapen kaprek logetek karbia risoi jang tum chingrum si karbia dor barpu seng lo lapen Sarsing Teron langkung habi aphan mai phuarpu ingwaisi parjapo karbia khai tumta kido kedam chihijik jam nangnilo methang along ri long pat ther klong donang po lasika chisong along klam along nang barnon palang litum penajok apatai armugo chijeng ka chisong pinpura lo kipi kipajer anparta halapang sohut thoi inglong akar pia phan pangrum si district ke hang ka chisong atomon ingthurlo penan ka klemlo karbiang lo ka paching thonjiang khan lapen karbiang lo ang sose asam along niang kampen karbiang lo kali si tekje ke klem je banalan tunda bori kanglo lasi horsing terang akahai pen joram le akahai apana siang ke doala tumanda nili ningang sam laben kachoro alang tumanda nili ninga kompen kadong pajego ilekom bangom pen 1952 23 June hoke ilekom United Mikil Hills and Kachar district hola so hot bangom pen ilekom magi DC council long DC council long jet pen api 1995 as singa so hot hola so hot emu je top pen sila se kardian lo to council atai ko puroni council se kardian lo to council ya dhokul jati জনগোষ্ঠী তে ya ase bipor bormon reporta ama je so senior journalist dekhete kwanisna je ami dabi koriso bahom khonot bor hom kora sarth ami ohomor বিভাজন নকৰো article 244 a মানে state business state of Assam ohomor ভিতৰতে থাকিব আমি ohomor বিভাজন নকৰো আমি ohomor বহম কৰা sarth আমি সাহিত্য হেৰি ৰাজ্য বিচাৰিছো Songhe japin potum Karbianglong district ke hang kache sophi kachirui redera jok sai jok je kedam tang 1950 ningkan Assam along Kalitang Gobinath Bordoloi Chief Minister Khibo Mahut United Mikir and North Kachar Hills upon district ki pija phan nang chidon du nang kokno lapen 1951 ningkan phaikunia chekloni phaikre troxiarni officially mate Mikir Hills district ki pija phan pangdak nang kokno Bangsopi Karbianglong District Council matinon ke KAC 1952 aningkan wostika chekluni phaing korage thomar nisi council abangke parjap chulo halabang sohut ki chengsi Kalitang Khorsing member terang aphan CM ingYC council kacharia jakong hodailo pining surhi rain koire trok aningkan ke Karbianglong Tonmas Council arta ningkan troksike prapo anang pleng tamlo lahenlo Karbiatum District Council kosongsi kilongma thi hekapur kimolo Union Council Electoral Kachari Solajong Kachari Jokok Api bang bom pen itu ko DC Council itu hanang tilo Lasopi ko Tonmas Council mo ilo to manha 25th 6th amendment of law the Electoral Council ko Lasopi bang gela tumong article 2 amendment of law the News report KATV News
ni ngarong ni pu hoksi karbiang long Thomas Arta ni kan Troxike Prapo ki pleng limpen Platinum Jubilee katalon along laki kedam tangke isi kechariatum ki mesena podlo pusi socheng constituency head singrong para hinpen kachuro lamthe pajirpon West Karbiang long hamren arong supierwa tumta ni ngarong klangpen pinivosi ka chekloni phaing korage thomarni hamren branch secretariat sai hemalong ta Karbiang long Thomas Council Foundation and Parta ningkan Troxike Prapo ki pleng Platinum Jubilee mesen pen talon duno Lasohud Hamren District Hospital along ta humri tamsi ke su ka chelang bo matumaphan MLA Dr. Habib Teron lapen MEC Helsingrong Park Karbi Richori dengpen pipa jurpon Aluhiaman peng pen kacho phapon Karbi Richo ke hailong singrong hang sita chitong domsi KAC ki kim ke rang cheng atu mabang phu ke hai khorsing te rang pen chenglok alang litum kuchipadu kari sang ho tum ke claim chipaduk tekang alam than pon lapen non ko anang deng si KAC ke chari atu ke claim ke dam bom ang deng ma lapen Karbiang long akar e article 244A ko anang deng si doma puta KAC head singrong para hin pen than pachini pon Hapu Deputy Speaker Mate MLA Habib Teron pen kaning jipon atengke KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ki japon ateng non Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pustami bangso hempre kaputhak nang chidon dun pamilo anparta Central Government pen takasing kiching wai pon over side project pen long pon popusi than pon Lapen Hamren Municipal Board Mate Town Committee along sai kachok klem pen bainong kelong leyabang photum do anta project pen pipon popusi MLA Dr. Habib Teron lamchak chi pipon Igatan lapen ini tum hemprek yang sedang tum mungkin tiga bak noy lapen bangso hemprek yang ngahut tum peran yang tiga kita me ini tum sini lam atau tum matadam ikandam itu mah leaders lo ada keputusan doang akan saya kami ini poin ini tum sudah pen itu kasihan mati ini lapen itu saya kami keting respon sekali wo lapen ini hanya mati itu penting lo jadi langkah selok itu langkah kita me itu tinggi santai itu nih silat itu pen itu government itu pen itu tinggi itu kan itu di ang tetetan kalau sih dengan kan tapi kita tanang tempat tu yang dia pun pakai gonglo rat marat gonglo dia Delhi long stami kalau dah Bangso mai long aluhiaman pen ka Karbi Richo ake hailong singrong hang MLA Habib Teron EM Head Singrong Par EM Pawan Kumar abarim MLA Rup Singh Teron lapen ongdung Chairman lapen Award Commissioner lapen ongdung Hawara Rat chum chetong dun si Miss Sen pen mai pachun pon mati platinum asengkam masih lapas su katanon long ni long segilon elong abang ke di furong sopi sigilo kilo bang kan lasin pinengan anak bang ke aja dongkoi elektron Karbiang lom district council bangso ajar ni sebangso ajar ni itu bang bang itu kisah itu boy tetap tengok hendak momen tak pernah senang hendak itu sulit sekali tapi apa pun kita ni teneng dengan setiap atau di plan kesehatan bantu itu tenglong macam sam sekitar tenglong Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom